Ardeng Thoma Indoor Stadium bula hian Open Gym ama Mizoram Sports and Council ne basetukina hian hei police ho gym kal anum nak mai boka mi mal civil ho pon tina sama se tukina han rem don he athen chuan lawn boka le tian ke te taksa ache noi maya acha khop mai ra gym hi tian mun sang taksa exercise lang na tur taksa ti chakna tur sang ti dam sang oma chu anti nasani ti chuan ta hian lungphun a hriat rangna angamokha a omta Mizoram State Sports Council, Department of Sport and Youth Services, Government of Mizoram inaugural stone floor outdoor gym. Tia ziak chu tam mai ka cher vek lo mayang inoi somruk seng sak ania sang ne somni pakhat khan hon ani der police ho jing walk and exercise la chon zo ton ho don la kedin kan ti ve don chawani khan tla phung kan ti ve lenge video in ka ul lo mo hian ke in lo na vel bor at don rio metro nghe này mal pui in huan na te khu te kerek te chea dar te ban diu long song a chea liam hun sen sen trong hin thil ken kat thinghe ro na kira ka da du mai thea Okay,